dulu alat jepit, cuma masih bisa dipasang di pesawat. Dua macam tu je.
Oke ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Saya lanjut juga.
Dạ. Dạ.
Okay na? Okay na? Ang pitiyan, di ko bigay mo niya. Ang ibigay ko ba? Oo, ganyan ba ito? Ida? Da. Uy, namulat ko na. Clinic?
วันนี้ไม่มีนะถ้าวันนี้ไม่มี เ
Dad, I want one of the. Hindi, hindi.